Me encantaría poner paneles solares, pero no puedo arriesgarme porque me pueden subir el alquiler en cualquier momento y me tendría que buscar otra vivienda. Aquesta terrassa només la faig servir jo, en què és de tots els veïns. Gairebé la meitat dels veïns són forasters i només venen a passar les vacances. Per això se me fa difícil pensar que puguem posar-nos d'acord amb la instal·lació d'aquestes plaques solars. Pues a mí me encantaría poner placas solares en mi vivienda. Lamentablemente vivo de alquiler con más compañeros y es un dinero que ahora mismo no puedo invertir en eso. I si et digués que tothom, propietàries, llogateres, les que compartiu pis, tothom pot formar part d'una comunitat energètica? Imagínatelo, tejados de polideportivos, casas, centros educativos, aparcamientos llenos de placas solares propiedad de la comunidad energética. Si no es posible, no tiene por qué estar en tu tejado. Existeixen moltes maneres de finançar les comunitats energètiques a part de les nostres butxaques. Es poden cercar subvencions, crowdfundings, finançament amb banques ètiques. La comunidad llegará a acuerdos que beneficien a todos sus miembros. De eso se trata, de hacer barrio, de solidaridad con tu vecino, con tu vecina. Ninguna empresa energética hará eso por ti.